Masuk ke babangan katamponan yaitu rombongan
Aku tiket teh. Yang itu keluarga almarhum Nenek keluarga almarhum Nenek Dewi Kote Tongko Rangko Mata Kentur Mata Tonia Ini kote Tongko. Alumni SMP Negeri 2 Sangala. Angkatan pertama. Oh, pisalanan to Wile, sa din sila. Angkatan pertama. Kaisa. Siapa itu Kaisa? Siapa itu Tiru? Siapa itu Bobo? Ini Cik Ika. Udah spesial kamu lihat tayang baru so tidak puan tuh mereka. Itu kalau Amerika sa barat naman po. Apa itu? Sampu na le. Sir sampu.
Makan apa? Makan apa ya? Mbak. Makan apa? Makan apa ya? Hah? Makan ya, makan. Senyum. Senyum. 1, 2, 2, 3. Senyum, makan. Iya, ya. Mana belum derek? Ada ya? Makan, makan. Mana? Makan. Eta, senyum. Senyum. Senyum, Eta. Senyum. 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 Neneng. Lona, Milona. Senyum. Senyum stop. Tata, senyum. Kande malalan nada, kande pangulu salu, di patete kaparengesan, di patete kanadian. Jadi dolo jo may laku pamale, yate aku te kanya na ato parenge, kanya na ambe, apala sumbung ira puru na ato parenge so ambe inde tondo. Jadi ate laku pamale dolo, ma tete kanadian. To panolong iraram panolong ibu kutero ambe yate ulunna lalu tama bodo kasalle yate atena lalu sausilanan kandambe lo tongkonan tobakaka lo silan kandambe to yate ulunna tanda indo lalu tama bodo kasalle yate lama tete kaparengesan yate lalu tama tondok tobendan yate tulakana lako le puyang na pirri yate na yate lalu rok kolombok to sumanduk yate tena lalu rok kokombo na sanegare lalu langam balabatu yate tena lalu rok koto bulo yate soalnya dia kan aja, si bati aja kan aja, lalu rek kesolona nih sama badi, kompenunu sumalun na lombok keden iti adan talu lolona, ya tiatena lalu rok koto barana, lalu lah aku kompengi balu, tapi sunai balu, kurisman. Mangka mo di pokada tinde jong nina sising karagian di patioton tama Banua Kasalle tanda Indo yomai nenek sura muane yaitu nenek sura waine ko inde domi balawatu pako desiamo temai makna narana lulangan pamai sia senganan demai kanai nasang mempoe ndoona tekakangku to tungara do kainde tongko yamo to kisorong tamai Banua Kasalle tunanai luka mararabuku ndoo ki lamai yo sura amuane pada ko pato puasoi laku bente anak kulo mai silanan kebetulan ramposia kukua yate sising kanadian tandambe iko mo anakku okadai lo di sana tongkonan tomakaka oko nayabaran jelaskan ira ko to nenek domai nurungan dalin ne kupang seke bainin dete na dadi kan ni sang pulo misa siri muraki sang pulo dua yo ko kubemite
anak kulo masih lalan bain dalam arok ko kamu sebab mak parondo begitu lah keker begitu teman-teman begitu ya kulis bang anakku beku kepercayaan denna hitunganna anak kara apa ko susi mato tu keadaan fisik saya ko na sorong laku kaleku padahal dia may laku gente itu sangarara na laku sabu tu sangararian na inde tumen boko ukwa tabi tang kupo mamusung siman tang kupo kasala mangka medirang ini na kumua tanambe inde tumen boko di pausau tongkonan tomo makaka masising kadarian ya te to makaka lo di sana tongkonan na apa ya mo di kwa di sana to tang disua to tang pasua ne atum palumbang ite tongkonan to makaka di sana pung pariama amendo pariama na sibali ya tuan akan ada dua yang mau tu di sana pariama ana ya tu di sana pauranan apa kutole kukua ya tu laki palamban ya mau tu nanin ada di nedo tomemboko ya te pariama sibali di sana bunuh dari nanak-naanan dari pasambo dari sok pasambo dari masang dari nurang dari gareso dari sugiran ya te sugiran malang amban mo di sana tamben nabamone nalangan di sana penggantanan anda dari itu lay gantanan jadi ya te sugiran dipakai untuk gantanan ya te lay gantanan ya masih bali lan dulu lolo di sana rante ada dari nanak napitu ya mau tu tumolo lay tumolo bise kiru patandean tomelo anatanyara la questo domai nanai memboko indede nanai dari de tomemboko ya untuk bisa ngapise ya de pise saya doto oleh ke baine di sana garusu ana dari nanak natalu dari lagi tapo tamanang dari so tapo luroko tongkonan paken pabuaran dari tapo ya de tapo main pobene di sana tumba pode dari garusu ya de tumba pode anak-anak sokena sola tumba arara do karampak manglapadang do silangan ya de garusu saya na po ba ini solap po ya te kutole ya te garusu saya na po ba ini solap po ya te solap po anak na po nglapo sola tumpak patori ya te tumpak patori ya mo to dari do lombok to manampan do tongkonan apa anak na di sana pengusulan sola lay passe ya te penglapo anak na di sana putuleken sola sumongko ya te sumongko anak na nana sola lelua ya te nana anak na po nana sola indo nana ya mumpalumpang
tongkonan jauh di sana tau induk. Ya te tau induk, ya mau di sana tong kampai mata kalimbuang tau sapan wailalan. Ya mau to na ya na do tongkonan apa? Ya na den sang lindor susina, tamay tembela kalena. Yan na matetiada sedo tuluterong. Tadi po kada bola bike masih singkara dian. Kede na naitas sulamay te tongkonan to induk. Sedo tuluterong. Payan na ada jo tongkonan apa? Ya to induk kaya nakande ate terong. Ulun napi. Ya moton na yan nasusi te mai. Oko ditiro kumumba to tongkonan pananay. Merlaw te nenek nanti temen boko jadi papatui ya susito oh ya mau nate ya mau nate garusu si bali sorapo nadani tuana kana bisa ngape apa nenek nanti temen boko ya tepe apa bati pira-pira siulu pako tangkulang bilang sabunasan di sawanene na ya tahu ya manda di kulambi di kuah ya tepe apa ya tu siuluna bisa ngaponyi bisa ngapeaponyi bisa ngasabondik bisa ngalayadi deh pato pako kamanang ya tepe apa sang anan tuanan makuang indo bunga na malin pupay di sana pia lela oda di minama di sana ne mina nene na si balina Dr. John Tonglo ana dari di sana ake dipakai ne angin ana dari Kupang Petrus Kupang dempa di sana rokok pako dai ko tandai ko muni pakai apa pokok bang mo maleo ke baine tinde pe apa bisa ngalai seba dado minanak na tolu dadi milai karre indo urang desero tu batina dadi misorima di sana posenga dari mitoratu di sana pongtantu dari iya deh Petrus Kupang sende tongkon pobene lay Parembang dari mitu dina Kupang mane si balio Esther satu lolo ko dari mete tamen bokor sola siluna ya motona masih singkat aja sau Parembang pasti dilaku petaru ya tejo na Indona pia apa di sana pia lela baine na pia apa di sana pia lela Indona Petrus Kupang ya te pia lela apa isunu bisa ngatui bisa ngapasen bisa ngabondik indo rabang nenek na sepan kita rumpa ana ya tepe alela ya tuambe na di sana pong tui na ya tindo na di sana indo tui ya te pong tui anak na di sana pong tuleken sola sumongko siunu kong lapon nena mangga kupukada ya te indo tui tahu siulu ya mo di sana nene kalebu Polmen na lang Italian, ana tui. Ya tu teman-teman na di sana nenek kalebu. Ana ya tuan na di sana kapu. Ya te kapu siulu nanna. Pada batina pemenanna sore indok nanna tumpalumbang batu don tongkonan apa di sana tongkonan tu induk. Angge mo to. Pako maaf lah ko kita sa lanasang
Nakuha tambe kuna kuha pataru-taru pisini. Kaya dia laku pataru ko laku lalangan nomonya. Sawa tu mote sisingkadanian do tongkona nane dari ke pemembokok. Mangga kupo kali nena kumua ya te pise. Naradian lai gantanan solalan dahulu. Namanya semua dia lai gantanan. Landulu murah. Ya te landulu. Apa isiulu? Bisa ngasareong, bisa nganenesulan, bisa ngasumare. Nalan dulu apa itu? Ya itu teman-teman nanti tahu apa? Bisa ngaindo sareong na pong sareong. Ya te pong sareong, anak na erong sa mapuli, tori di lamay lebang suligan. Ya tuindo na te indo sareong, disangare de sang puli. Tora dari landu ka may lebang suligan si walisan tupisan ni. Ya tuam ya te indo sareong na doisyo no bisa indo patulak lek tamagan na watu. Ya tuam be na te indo sareong disanga landu puang palino. Loin papene ide sang bulin na dari te landolo. No sareong. Ya te puang palino apa isiulu. Anakana tumba puang tumba pararak sola puang tumba patari lembang do mengasi. Ya tu anakana ya mau tu puang robong lagi saya datang ti. Ya tu puang robong bulan saya inde kairo. Ya tu puang robong bulan lusau sosok duri ya mau naneda di siang di sose. Nah ya te mau palino ko ya mau naneda su te tomembok. Jadi saya siapa tolem? Oh, ko nekot tombeku karena mau dari buku aku semangat lakon beku siap. Itu keluarga